Amos wena mo mo FM a tsamale amifaku ba re fatela au banna el man ya tsama monate man a se go fasila se man ne man and why sina ke motho a tsetse dinate ya man no po pelo aka man na mkhu ke tla botsola ke tshware kitso man ne kitso man ka dilo tseba na le Dr. November ra sokola Dr. Usiami ke sa bo mapotso sa bo no ke siame doctor ke monate ni ya ndetsa no le tsamile shapo doctor okay tsa ale se shapo okay o school man pero school kana ke ma ke tlhabule kina ko re apara kaitse dire le kana no ai le ma ara sa betsa tselo se tsele re betsa tsele re geno no school ko shibile na re mechi si doctor witsi a dire se ha science mane science ba o tla uka easy a bona ka ripuila ra ipuwa mane di ga letse ke go bodisa mo retsa Motheo FM mamedi dumelang le a tseba radio ke Motheo FM re teng mona Motheo FM mamedi ka rata mo re go tsayang tsia 88.5 wena mamedi ka rata ke le dumedisa ke lona wa ka mehla Dr. November Molene Makaya Facebook ya ka ke Pastor November and Victorious Faith Ministry page yak Pastor November and Victorious Faith Ministry dumelang ke ntse ke bana le dumedisa dumelang ka ofela ka Facebook ke Facebook fela gompe doctor TikTok ayo no TikTok ayo ke Facebook fela Pastor November and Victorious Faith Ministry ile fa ke bua ka TikTok yana ke gopola I think ke mo bana doctor if not no Monday in le the right peak come on in le mabana TikTok ka Tuesday yes ke ne ke shebeletse mara ke Dr. November gona le khanya ithuring ka tlotlo tla ka yona no entle ke taba ke tla apre tlhatlo e kore o ira rabolle se go explain gore e utlwagale doctor I think when we work at two different types of men baba cheatang le baba jolang ka le baba cheatang marbao ising di febelenki okay Koko ke batla itle mo ke batla mo re tsa Motheo ke batla mo ke batla te doctor ke batla no re tlhalosa simple o batla re ka ke batla re ka yona Papa doctor Motheo mo ona shebeletse TikTok wa mo bana le bone ba shebetse mo Facebook ona ba shebetse TikTok wa mo bana wow ke a re ka yona doctor ha re ka yona for entle ke se ale ne ke ba banna ba ithu banna ba tshita bao ileng di pere tsa Durban July of the Horse go re bua ka tse matha itijwa ka phana ka a ina ditong re be re bua le banna ka banna be ke bua ka banna ba tshita mamedi topic tsena man next ana le tla radio mamedi o tsa topic tsa ka tse ding tsa di TikTok le tsa di Facebook ona la ka fella mo ke na ka fella mo marumpo ke no wa di tlisa ne ke bua ka actually ne ke bua ka my topic in le taba hore batho ba re ha batlo bona ba ka se share and most ya batho ba reng bona ba ka se share ba dula ba ntse ba tswa manyalo and ba tswa le di relationship because of the mentality or na I will never share and ne ke ba jotsa ke ka bo madimabe 99% bana beso wa shiruwa hauna chance ka bona o dile 99% I'm telling you 99% and I'm going to tell you why ke ne ke bua ka ntela but ke kopa ke re ke tsale ka nteno mo tshenyo TikTok o ke ya ka mabane ne ke bua ka hore re na le banna ba babedi again re na le basadi ba babedi mefute e media banna le mefute media basadi ne rena le banna bao ileng the husband material ne ke husband and that otona le batho ileng the husband le asina mosadi it's a husband in that o to muthola ha se motho o tla muthola le all over ke batho ba tla thola hore most of the time o batla family kapa o batla into stability kapa o batla o dula le o batla commitment and then re ba le bana bao e leng di pair of the July of the Horses of the handicap kapa ke di info you not re ba handicap ba utlwa ka doctor ba tshitswa ngapha nangapha bano wa bona ebile mabane topic ya ka ne le actually tape ne ba ke kopa ke se ka ba le
topic exactly mara ke di touch kaofela ke di bits kaofela wa bona so ne ke ba ka hore when monna wa hao a batla nyala step you need to check the kind of a man you plan there or ke ma because hona le banna ke tsa kre hona le banna bao e le di husband husband material or husband material in that ka bo madi mabiti husband material like baba husband but nature intse na le mo phusetsa go ba le go tshitanya intse ile husband material because nature ya monna hey mo mamedi fanda ha ke sho le tlo futa mo mamedi ba tlo futa today ba tlo futa o bana ba tlo la ba re mpole doctor ba ba di bua le fanda ba tlo futa mara ke kopa ke bua a re bua straight bana ba robetse go ba kwa di exam as a believe exam tsa September is very important bana ba ne ready for it ke hore ke testa de two tseo tsatso ke ne ke di ka hanyane ke tshwanetse hore ke felle o stand de two so ko pala ba bana ba ka robalang le ke gone tswa le gathulile o sa le tsebo feta o stand de two nyane le pele Doctor November Arabu Rabu ano Arabu asibuhudi se moye sire ke lepelle now kire husband material mapoza there is this thing ya cheating ya banna ban basadi la ba ka batsa maka di hlogo fatshe gore banka mauto a bona ba tsa majole ka Jackie China cheating ha una monna ya nang le taolo cheating le monna o thuswa ke tate modimo re a ska cheat le teng ha ke tsebe ntate modimo mo thusa jwang because ba ntse ba le teng Bible ba hore ba tholang ba ntse ba cheat ba ka ra Bible bo Solomon ba nyetse basadi ba 700 ba le dinyatsi tse jwang ke ntate modimo ke a tseba banna ba se ba smile mo ba le teng mara le mamela ke le buelle ke a bona se le ibile se le smile a khwatla mosedi ro o ka le mo Bible nete o ka ke a se nna le mo Bible khale ba shita se nna oh emang assembly reata ke tse di hlalosa di so agree rite rena le the husband material and then carry basadi la ba ka ba ithabrukai into nature ya monna there is no man ya survive ka monna ka mosadi ya mo it just that rinka honka discipline not hore haiyo remember how you are disciplined for something that doesn't mean hai exist haiyo it's there but una letsela ya we laola you are disciplined so come on tsama le banna ba o sindi cheater it is not like I said cheater but kimba ile re fela bana le discipline o di ma cheating ya bona but ka tlhaو monne o mollo o mo ona le ntweno ka o yena no mamedi ka bo madi mabe le bo pastor ai Mamedi, woman of God, le prophet, le godipa. Wa chiti, kana di kereke, alke la bona bana ba tshwana le baruti ba bangata. O so mona ka ditsebo go tshwana le bana ba moruti ma. Ene la ba pala ngwane no ha ba pala ka ra bana ba o ba pala pulpit man mo moruti a re ranta mo mona tsa wo kwa moruti. Di jeans di bata buti. Now cheating it khotse le batho ba rera maphosa mamedi wa ka rata le nna ke a tseba ke bua tsena le nna gore ke tsa mhlaka mamedi okay doctor ha ya luthi o bua example ha re ke example ntate le honna ke na lo thiba ka pelong ka mo ke na lo thiba mo mamedi wa ka ratang e le re sentletse matsogo nature era utlwe tema I come to tema just nature ai come pasale ma re le pasale le fasi que la jo con le sote nature so mo mamedi taba e kholo ke na maphosa
now re be re ba le mefutene ya banna he wa pele ke monna ya healing a husband material and abasadi ke kopa ba mamele this one is very important data re na le the husband material but lauka baba husband remember you will never that doesn't mean if you are a husband now nature is a ba le nature is there is there now the husband material o ba bona jwang one o to ba le mosadi wa hae le mohlang a drive one ke nature wa tsona mona ka o ba le side chick is either I1 side chick A1 ona le wife ka tu wife ababa le one side chick ona le bontate ba jwang one only one side chick mosadi wa ya amulwantsha mara ba sa khone go gawana le that side chick ona le that side chick then berbali bontat the horse of the Ben July of the of the bear funyai image kibo smakaleng kibo ntabeleng inbox we image mamet phone bile ya futa ona le phone tse futa nka bo go image ka teng ya futa kwa post ya hema kuro bona ya futa ina image baba nkibo David baba nkibo easy ma easy wa te ona le bontate ba jwala now bontate ba basadi ba tshwantse ba differentiate ba tshwantse basadi ba differentiate na so ba santse ba khone go bona for there's two different baba the same le runa re le banna rena le mefuta media basadi rena le basadi ba we eleng the wife material re be re ba le basadi ba we eleng the Durban July of the horse of the bear tsikiri ke banna yo horse of the horse's mouth Jesus my pause. Now the wife material le bona o ba bona jwang ndate hona le the wife material tse o reng ha re ba rwaka rona re be re ba rwaka because of toloro o jwala le ntate ya nyetseng kapa o jwala le motho ai one I mean o jwala le ntate ya nyetseng but le ona we share bandate this woman o to toloro most of the time o tla ba jwala le ntate no anja jwala le ntate no o tlo bona le mosadi yasen lastaga yasa tlalang ya ikokobeditse ya quiet marajo la le monna motho hence rena le batho bile ba bamba le ba bua TikTok ba re ndate mruti nna ke na le 10 years ke jola le monna motho 10 years 10 years are mosadi wa so sedi until today now hona le basadi ba ile in the wife material bona ke tla ke bua le bona so wish bona ba tlo mamela le bona so wish ba tlo mamela now ke batla re gotlele o bontate bana ba ke ba ka bona now ke re ho bona mema o bana ke ba TikTok ke re ba o sebaka number 1 hona le banna ba le sa tshwana la go balahla ka baka la cheating because banna ba tshwana o ka I agree nka dumela iba mohlomong o jwala le monna yo team o thiba ka mona le ka mona I can't say you can do whatever mara ntho eksa tlo indumela ke mosadi ya tswang lenyalong ka a husband material o botswa ka baka la motho ya jwalang le mosadi I want now tlo go jwetsa bontate ba bang ba jwala jwa re na le bontate ba no ba tlo thola o jwala le una le side chick now problem ya basadi ba tswa manyalong ba kwatiswa gore monna wa una le side chick ba ta ba sa shebe re mofuta wa side chick ke jwa because hape re na le side chick tse sa tswa tseo e leng the wife material re ba le ba le the Durban July of the horses ne now inside the side chick basadi ba bangata ba tswa manyalong a bona for mabaka unnecessary because one o tlo tswa lenyalong bakeng sa side chick yo tla thola gore ibile ha e affect di chelete tsa lona because most of the side chick di a igona miss call I
can understand momamedi haiba mapos motare nna ke tswa lenyalo because monaka one safaris monaka o yetsa ingwetsa ntate ne ke jetsa batho ba bana ke re hona le banna ba o tla thola hore hona le di side chicks o tla thola hore the only she's a wife material ya hlokang fela to have a partner and basadi bana ba le di wife material le bona ke kopa tlo bua le bona ka tsa tselele haiba re tla be re na le nako the wife material most of them said in their corner now kwena wona o tswa lenyalo ka motho ya sa affecting lenyalo la hao yo mpile ngwa mona ntho feunu nya hao hore o jwala le monna wa hao but how seba this person doesn't affect your marriage because bona le basadi ntate ba jwala le banna ba batho mara ba o tlo thola hore ibile o supportive for monna wena wa hae le lenyalo la hae ke ena ka ba bolela monna eno nyatsi ena hae ya monna re baby ke go publish hlokomela mosadi wa etsa so now wena o qeta go gabeletsa monna ya jwalang le motho ya jwala so bile o tswa lenyalo ene go tloko gore ha ba qeta go tswa manyalo ba ya kae basadi ba jwale ba bona bao eleng the Durban July of the horse of the girl for papa and papa and go and today my pose ke tlo bolela why basadi today le bona ba kene bo Durban July because nowadays basadi ba kene ka se khatla se seholo e ka re hona le moyo no kwalletse hokong wa bo Durban July of the bear now moyo ne ka re buletse jalo o kene basadi and I'm going to tell you basadi ba kene why ba kene moyeng wa o jola wa o cheater wa o yetsa eng one ba kene ka bakala runa ba root re nkga le futa because runa ba root ha re ka ra ba honesty ha re nyadisa batho ba re bomme tsebang hore hona le nature e dominator ha re ba jwetsa maphosa wa nkoko two le fatse ka bolona le patile ntona hape le bonkgono rona le bontate mo le bana ba itseba ngaka bana ba bolela hore ngwana ka o tsebere sele mosadi monna ke slepe eng wa ka dimiswana eng mokopu mosadi ke monna ke mokopu now ntho e etsetseng dintho tsone ka fela re tshintshile ha re sa bua ka tsona because of pholoso le bohalaledi le bokreste and then le ka baka la bible now yetseng basadi ba kena lenyalong ba sa expecta ba sa lebella they don't expect ba ya cheating ya monna that is why le ha ba se ba cheatela ha ba gone dula fatshe motho a shebe gore cheating yena e jwang motho sa react fela ka baka la cheating ba kwatile basadi le bona ba pay revenge na and ba pay revenge ka etsa a o jwala le bona ena ba ebetsa wes ba ebetsa yo ibile go ka o tibana le pina bona ba kena ka tlo ba tswa thaba talala na 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 talala 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 abotse o tlo ja bibi o kwatila ka ba dijo tanana ba shapo e tanana ke tlo nka shapo ke khatse tlo hlapa tanana yo Dr. Lona wa bila pile fa nda mo tlo mo ngalo tsa dina thalalano o so mo expose tso claro sa yo Dr. November basadi ba bile bona ba tswa teng ba la di pina talala tala talala tinana ti ta tola ba be butloja ha ke ba tlo dijo tsa go tswa kae kana go ha tle ke ne le meeting wa rona o tshile late rena le meeting wa ntho wa executive tanana o sola pele ka pina tsenene kana stress for now wa kwata o dianga o shapu ditlhoko tsa di shapu yo doctor na maphoso mametse ke mametse doctor now ke tlo bua because I agree nna ke batla nyala ke ntse ke etsa research ntse ke checka dintho tse tsa step ntse ke checka ke tla bua le bona ka tsa tsene ke tlo bua nkena wa bona but ke batla corrupta ba mameli because well le bana ba apering di DVD tse na di kalakun ba sa khone ba lo matha ba lo batla step ka ke ka explain ta ba step
Una di BV di nyana tsena Mo tlo di BV tsa batho mana ke explain Spider-Man ke potlo mo di BV tsa batho re bua ka rona oh na ke Spider-Man na Spider-Man ka di bicycle nyana mo ipotsa na hore papa ga mantse motona mokana a ikapara se DVD a sena stress ga mannete a itsamela monate o botsa ga di le sharp a le se motweni a se se sharp sa ga ikapara se DVD mannete le papa motho ka di batse di tona a ikemela ka yo Dr. November Asabli now le ke bua ntwe mo ba ke bua ka hore bomme one if monna wa hao a cheat don't quit your marriage o saka wa sheba mabaka na qetile ke ba fa one checka mofuta o monna wa hao cheat lona ke mang mapos checka mofuta wa motho monna wa a cheat because o tlo tsara monna wa o cheat le a wife material and that wife material e khonang yang pang ankile monna wa hao just because about just to close the void because she's a wife material mo hloka to have a partner so le ka bomadi mabidi wife material le bona bana le downfall e re tla rubaka yona ya hore when void yan e le louder bakanga le monna motho eno mona le loyal the wife material the loyal the husband the even is loyal side chicks akaske mona nta aibile ke bana ba sa akase fonele le mosadi wa motho wa monna wa yantsa mo blela gore you must know your husband no they don't do that. They say the wife material ntwa ithabelang fela gore ona le a partner ye kang so can I give you basadi before you react sit down and check the kind of a man you're planning on. Two, check the kind of a side chick you're planning on. Because Baba and the side chicks are not affected in the salary salon. Nothing. Next, Baba and Kiru Basadi, check out Mufuta Waban about the Pilan because Baba Banana le Pilaban, Le Ban Bahona, Bow Ireland 5,000 if you say chick, Ibila the way I Honangate. So it doesn't make sense or once Ukaleli Nyalo Lahao phone twice our affecting Maposama. It doesn't affect the way I link a ona le chelete to an extent la be chiteka 5,000 kapaka 10,000 how born how safari kata tselene ne ke tsere conference ya basadi mosadi mo o re go nna tate moruti I'm very angry ke ntho monna ka yetsa ke re ke ori monna ka o reka dikoloi ene monna ka hampelele and ha reka koloi monna ka o etsa fela ha communicate le na eno rata dikoloi ke gale di bua le na re so ntate moruti tshabalala wa so lona le te tate moruti tshabalala re no mama monna wa ha o hloka ntwa yetsang ha ire ke tate moruti tlo mothusa jwa monna because banna ha re le tsena most ya banna ba ke ba tsebang including Lynn dikoloi ke priority banna ba reka dikoloi ko di bile hana le bogolo o tla reka koloi ke re ho yana ntate moruti it's useless to say to this man I mean to this lady monna ha ntha yetsa ga right you don't help this person ke re nna if nka tsana ke mothusa ke tlo re au sit down o sheke gore monna ha o gona ha kae ha ntshitse tšhelete ya koloi e le safari sa o kae ke reale safari sa no dinto ka o fela di responsibility ro di etsa di le jwalo o rekela di arle non rekela di kole he's doing everything ha ke safari next year. Why? What is the problem? Ulela now you want to destroy your happiness can't so affecting. Imagine musadi wo are o tswa mo lenyalo imagine a tswa lenyalo just because ela monna a reka dikolo ya sa communicating le e gotlela kae back to tabenya basadi ba o reng banna basadi bana ba sa kgone go checka mofuta wa banna ba ndate rena le basadi ba divorcite maphosa ba divorce bomme re tlo bua le lona be ke nyetla le bontate ba but ke batla go bua ka bo ke batla go bua le bomme bana ba ka ramanyalo le ka ra di relationship you check the kind of a person you land there or hona le banna hona le basadi ba divorce but tsokole a sokolang no pela divorce
e wese than yani hana ntse le karale nyalo ba bang ba regret and that yo kana ka rasha go le divorce because we don't sit down really check it into it already dulele fast maphosa really check we don't already check it into it all together or dula o chita jwang I mean monna wa hao o na le bogoni bo ka hana bogoni number 2 ke mofuto jwang wa monna already check into it jwang now re tata re bua ka bomme bana bao le bona ke hlokang or le bona ka tsaseleng tsa timduma ka re thusa re ba thusa the wife material because again the wife material le tsona ha dia tshwanela o settle ba sandi ba jona le banna ba batho ke batla ba advice le bona it's dangerous to remain to the relationship go so setletse re a sharp like the one of bulagani ya 10 years ya 10 years o settle o ba a side chick ka monna yeo e ka re neng kapaneng ka mora 15 years di tshobotsi tsa o se di jikile nako ya o se fitile o so tswile leaking ka pa ibitswa o tswile mo leaking o so le mmamedi wa ka rata se re ubitsa o lady o so sna hainana bani ya fihla ka go jwalo bani le bona banna ba se hlo banna bana ba re buang ka bona bana ba ha bana di side chick ba boulela ka tsona ai kwalle ka tlung ai spoil ai fedi chelete a mo spoil mar ha munyale and because this woman yana she's a wife material o thabetse o ba le partner that is when you back a step where ke when o le side chick e jwang if monna o a rata ka tsele jwang monna da etsa plan ya ra munyale how no chance umpobe lenyalo because already so le ka lenyalo mar blessing official official it's official once ilin take yes man ntse go batla mo ke se ke metse point mo le tsa bothata ke se ke batla ba no jale ke amo mapho because none to get on le nna ke step it is because ke elele sure I nature mameding clothes nature ke rata ka gore o buile ka ba rutile bone indiscipline le fela mare everyone hey lao kana doctor ha kana I got my prophet ha ka ba nature yona tla bile ntse ke le bontate ba ka re nna ke na motho ne sa mo botsa o lwa wa lwana ka mo pelong ya hae nature is there mpa fela mohlomong a hlola ka discipline but is there ha ona monna ke matla banna ba hana le bana le ditswekere tsena tse high sugar by DTs sugar yes go so na le mathata se taba di pilisi le sa batla ba sa bo ntate re rata basadi la halo sote ntho tsa rona di sa ema ka motho tso ntate re rata basadi re kampara nna ra phulla fela kuru o thabele so langa ntse mo phulla fela and then mo fethelete o mo spoile o bana ntse mo phulla fela o khotsofatsa that nature e ka re o monna because it's there wow you what's that last that yes so basandi they need to understand that is why nna ke santse ke ruta ka step a holo because you know why most about bagara di tape mapos but the problem it is because number 1 ababa to the official now the sad part ka di do side chick tsena tse leng the wife material bana ba gotsofetse mo ba leng tatenwa yeno tatenwa ya ntseng a tla go mona a gotlela ka tlong the problem kore one oswaka unso ba moholo that is number 1 number 2 the looks ntse di fair 3 ntate yana nenga paneng e tlo ba bohloko taba re ho sa ntate yana ba re baby ke nana go tlela ha ka nna se ke le moholo ke batla focus la pela na go senyegile yona e ka ina go ya so that is why now we'll say bondate they need to sit down bontate ba bangata le bomme ba mangata ba cheke manyalo a bona ba cheke and then in look into hona le batho ba ke understand that gore e ka create a problem ntho gore monna wa hao
alawe ora cheat. One, it's when monna wa hao a cheata le basadi ba bangata atiba ka mo. Two, it's when monna wa hao a cheata ka salary. Hey, le bona. Oh. Doti, ya no school fees sa ngwana wa se lebala. No ta chincha ka mafu. Re jo. Tsebile nyatsi. Alice. Alice. Dr. Kasi. Una le bontate ba cheatang ka the last money because come on, cheating ya all over na buhloko. Because at the end of the day, you are forced to divide bikinyana yena ya chelete yona nyo. That is the third part. Number two, ebuhluku when o divide bikinyana yona le nyoni. That rena le bontate ba bile ba thobelang ka di stroll. O tsba stroll. Stroll so. Sena se ke ngam kanto. Wa tswa ba ya thobela ka stroll. O etsa half mana di colleague tsa di no drink. I kinye stroll. Because Hana like this send. Kibana batla ba o tlo tsama corridor nka mona ntsa kena office to office ntsa tsama ka stroll ntsa a tlo ku question ke sala se re go nyana e mo go thomo. Because how for go itekele because of how because cheating is very expensive. Cheating is very expensive that. Cheating is very, very expensive. So that is why I will never support. Le nanga kwata when kaba kwatela bonda te bana boto tola ba spread the last money banandi ona by supply tolo mutana le didn't yatite 5. I mean money ku isi tene. Are we tene because in that there is no way you can cheat and obusa spend. Cheating goes together literally. Spending. Now you can imagine safari sabana safari samusadi. That's when now tola rubasadi baba miserable. Haba bana baba it's an intelligent because now cheating ya munna yo safari sa nyalo lai safari sa la palai. Dr. November utlomolaitsa. Are jar Dr. Noville Mpoza. Ke nna o. Ke na le 15 years le side chick. My wife ibile wa mogetse. Ha ke khone go tlogela side chick hle Dr. Icon. Are 15 years. Analysis. Ara khone, ara mo sebe wa mogetse. My wife o bile wa mogetse. Nna ho ya kan. Nna. Ne ke tlore if it if wife a sabile a mogetse. Hayi lenyalo. And hayi lenyalo. Wa tlo e tlo ba thusa kae? E tlo ba thusa ka ntate ona ska hlola nka tšhelete jwala lo isutsa mama. Ba tlo itlisa to the family and build together. Number two, it's very important. Bondate ho kotsi ho yetsa di ebe le lona le mathali yetsa di bosai chick o tholo mathadi le di sai chick. Tseo o tla thola le tsona ke dina le straw. Ona di sai chick of the straw. Of the side chick of the straw of is to hula. How hula ka straw ke ka English impossible is to hula. O botle ko how yetsa ka kolokoti ke tse straw ka kolokoti o tlo kolokoti is to ona le side chick is the side chick of the hula is hul is side chick that in the side chick that in this it's a hul of the hula is huli. It's my post. Na le montate ba ba putso ntate ka ra sebetse ke di side chick. Yo. Ka re ke social wa pere phaso tsa social development. You know the side chick is so good. Mona. Doctor, mana dilele ba thanta ta mo sebetseng a le moputswa.
letlalo lela la sefahlego le putso bone mona le moputswa le mahlong a le moputswa Dr. November, dumela, Doctor. Ai, khona. Ntse le go tsamaya mphoza ha se be le o bua. O etsa solo ka mpho. Kgotsong ka studio. Ntate November. Dr. Yaka. Jalo wa bua ye nngwe taba. Ke a kgolwa ke beke tse pedi tse fetileng. A ne ke bua ntšhona ke re. E ka re bomme bana go na le ngwana ntse ba kentse dihlooho teng. Gona tjena ba di ntshitse. Ha ba jole ba nka ntho fatshe. Ai, o e qetile. Thank you moruti. Tello matsoso ka Thenezo. Ntete moruti ba ska ba nka bula. Nna ke kopa ho botsa why ka kerekeng e fetella ko but ka ga di kereke like it becomes worse. Like high bill control, more especially when ba ruti ba rona. Yo. Doctor. Ya kerekeng ya baruti e etswa ke hore dinku di a itlisa ka ra lesaka jwale ha o di batle. That is why eling e hitang over. That is why eling over. Number 2, le bona basadi akere basadi a se batho ba ratang basadi a se batho ba ratang basadi ke batho ba attractwang ke dintho tse itseng. So how eme mano le di sutu le di sharp nose and 2 o bua dintho gore ha o bua dintho you know when akere na lu bua jwalo o rate mosadi wa hao bontate le tshware basadi ba lona tse mosadi a luteng fatshe o sa bila fila gore mara monna o ikarang ha ke ka mothola le now go the way a buang ka te e ka le now so that is the problem basadi ba ba attracted o fila o le wena o ikareng ka bo le monna hai. That is why ba re bitsang botete gore ba fila gore ka re ka bo re le banna ba bona because re bua dintho tse ba batlang go dutlwa tse ba sa dutlweng banneng ba bona. That is why ba root ba bangata ba wela ntrepe because na problem gore basadi bana ba tlile we and o eme mane o tinne smart o ya o theosa nyolosa o bua English and a girl is hockey is sitting down. My God, is going are sure o tla o bua jwa kwa ka tlung o kopale mothatsa bua bo khidiki o hele pulpit mona ka kereke o kopale motare. My God is okay, he's sitting down. Yo ka uba plati jwa akere tshintsa le voice is going God. You know, you are talent. You wish you on Facebook. Performance in no more rompo. So that is why he dikireke okay because happy botata gore basadi le bona ba so much attracted to the baruti. Now sometimes o bothola le baruti ha ba gone resist dintho tsena tsa gore basadi ba itshwela go bona. Ke tswa from more I don't like him to go from experience khale ke jola ka re kereke go khale ke jola go mo ke la le la students sa go mona utlo o phuthulohile khale ke jola na ke pitsetsa lenyolo e mona ke mama boss khale ke mo re se botepe fa o re letsetsa o batla go bua le Dr. November go le jana mo mogaleng wa letheka mo motheo ke 071 394 9560 ke di boeletsa ke 071 394 9560. WhatsApp ya runa ke 069 846 5476 ke re 069
846 5476 some le bo supa wena mo tsa Motho FM re tla be re tsile ka fana le Dr. November ke tshameke melaetsa mo ki No, it's cool. Hi, Mpo. Hi, Mpo. Like I said, no, check it. Take a lot of out. I corner. I'm so sorry. I'm it's cool. I'm to do one pull out. La roja to the cashier. To go hard. No, to go hard one day. Go check out the wall to go show it to you. Oh, okay. Dr. November malobane kina le tate David Moholo a re mo go nna hell mpose khona tabe ka tloga ibu ya ke tshogile man ke motho mo tone ke tshogile man itse wena le Dr. November ara ke motho wa radio ona ibu ana bua personal rena ke motho wa radio mara are Wednesday are sheba la on phone ya ha re 9 ke drop a phone ke mamela mphosa le Dr. ro bona tengana di bua ka marasta ba di maphondo ba fasitse ba Dr. Hampola ile ka se go no focus re go finela le ka se go no focus re mposa ke re wena Dr. November yo ya no te bona bua ka is to hul khona ba bona ile class ska bola Dr. November ka zela tsa dinyatsi yar monne molemo le mosadi molemo a manetse a o tseba hantle ga khona mo ke mathata fela ke ya ke gare kai khatile ora tlole kai mo ke yemo Oh, November. How didn't pause or move it? I don't get I'm polite. Mark it in neat. My God is wicked. Yeah. Yeah, suka. That November limpo eyes. Shame. Halitsi lingitsa wa bona ile la bora go tletla ke matheke ke ke lesia. Yo, doesn't November limpo. Ai. Ai shame. La lietsa le nane la lona shame. La lietsa. Ga le wente to November le ka dikeletso. Ntse re le bo haholo. Dimela Mposa so tlhala o theogela le ntate November because how much is ka English man the straw it's hooling it's a hole o emetse English gore na ke go dira eng it's a hole go hooling straw go nna mameti ba yo Doctor, I called. I get exactly what you're talking about. You could let him come to Caribbean. Bagae muruti le ena o timpoza. O itse muruti November tla mo bua re mo bedi bana. O itse ha o ka moretsa sentle. O bua nnete. Muruti. O ka ke muruti o ipolela fora. Hale ke jola khateng ga kereke ene le go mogwa a bua dilo ka teng o di be kora a dira for go tseguwe le tshege ka mo ene gona diralo ke gone di topotelang sentle di topotela sentle dilo tseo ke o leboga moruti ke o leboga Dr. November ke o leboga ntate wa ka ke tlhoka ine ka mona ka mothabantsho and Doctor, wa utlwa ke motho motona. Yeah, no, ke motho. Wa utlwa Doctor. But Doctor, people are being motivated to show. Yeah, really ba ntate modimo. Really. Hape re ba le ba gamatolo le. Yeah. Ne ke bua le ene ntate mo bjane the last time ka ima. Ntate mo this show. This show yone a la re ka tshintsha di show rena ra re this one yone. Ai khona ba tswa motho fe makala. Swapano bakala. Moka is to patelling is ruling. Tete mo go tiketse ba hantle yo ya banyatsi ya iketse ba hantle ne ke ikukubeditse go ne se bile ke amohetse le nna ga ke nyatsi ya monne enwana
monna ene o na le mosadi wa hae ne se ke amo le mosadi wa hae a sa moetse ne se shota fela re stepung 5 years. Yo. 5 years. Yo. Self-formation. Ya sabu na hiyo doctor. Tutayita kwa hivyo lishapuzeti. Dr. November, hayo. Msaidie bule babazi. Ditori za rijazi tate. Tata ambele re fedile ke ditsoka o fela ke sho. Batho ba betse shoka shokule na. Dumela Motheo FM ntse re kry ditse mantswe a bua ke tate Dr. November yo. Amotela ko gata anova nnete yana mamang next door ya ka mo ke ena wa ditaba tseo ao ke mathata mmae ma go tlaloka ta monyana tsere ba ne ba utlwe ba theletse ao ke gata man ba ka thola o tla nna lead ma o bua nnete mo utlwa ka o bua nnete ke o gata ya mphozane yena o dutse o nna tsaka ka wa mane Mphoza le Dr. Novika mojo hauna monna fonta November tate November jo tate November ke tsebene ke nyalwa yo I know me ha o go sitle ha o go sintate ka nnete go batla o hlweba ba o rate ba fetwe ba iname wena o number 1 hai ona monna for wena tlente no we ke ratela nnete tsa hao and ha o bua tsore nna no we ke tswa mo ke a tsema ke rata net mo ha o buka motho mo bua ka wena yo pamile no we you so course. Good evening, Pastor November. Good evening, Gift. I'm listening to you. I just want to say I hear they your topic, but I think it's people's choices to cheat. I think if you're both male and female, if you don't want to cheat, it's no need to cheat. It's a person's choice to cheat. Thank you. It's Amanda. Bye-bye. Thank you, Amanda. Murisa mutefere ke mitseka ne rubungu fela re re tswa mo ka ene u ya bolisomere tswa ka final Dr. November. Doctor mantswa a bofelo gore ha we reka re summarize fela. Okay. What's bad na maphosa ntwena e batla go tloba ka ona hole yona tloba almost a series nyana so wa bona because number 1 a ke re bila ka mefute media bana le mefute media bana ne ke batla go tlisa ntwena ya ke batla go tlisa ntabeng yena ya batho ba tswa manyalo because most of ya batho ba tswa manyalo ka bakala cheating and ka bakala ka bomadimabe eo e tlo banteng forever gore cheating tswana le lefuhle mona is there forever is there forever mo mamelo ka ratang whether la ithaburukanya ka paretsa is there forever ka bomadimabe cheating yona e bohloko ka gore e affect e destroy a bonne and about destroy not because bomme as batho ba cheatang bomme they are not called for that we can that one in American net basadi as batho dinto that is why no by qalang lo and the reason why ba qala no ba qala ka bakala bo la bitterness le bo angry this person on so and if bana ba di rutwe dinto tsena ngabe bomme ba ntse e le bomme ban ba o entseng e le bomme because bomme ha se batho ba ntho eo now ke batla ha na go ntse tsamaye ke batla re tlo bua ka yona ntho ya bontate bana ba chita na hana go ntse tsamaya maphosa ke tlo se bua last tape go ba mamedi ngo wa bona na jwa mo mamedi na ke a tseba re ditse ngata ke a criticize ka tsone ne batho ba and especially because nna ha ke etse ntho batho ba understand ke qala ntho e batho ba sa understand ba tla understand ape ba tla tshwara pe nna ke ntho ka rent but ke tlo ruta ntho because I've realized gore ha rena batho ba di rutang dintho tse and dintho tse di affecta maphelo a rona di affecta manyalo a rona ha di qetile maphosa di
affecta le bana because today bana ba rona ba miserable ka baka la di situations tsena tse teng tse kara and ha ona batho di kerekeng ha rona ba ruti ba di rutang dintho and ha re qetile le ba ruti ba rutang ka tsona ba batla di act ba batla di ruta ka go di sugar cold and smart but the reality gore manyalo aba affected ba re angry re bitter re jwang bana ba rona ba affected so I'm going to teach ka dintho tsena because ha re etse mohlala maphoso a re bone tsona jwang if ntate a sa jotse le analyse itshiki ya 5 ya 10 years ibitsonto ha se lenyalo but le bohloko ka hore lenyalo le ke lenyalo la motho wa one mare le na le batho ba bararo ka wa utlwa bohloko because yena wa borare le inside itshiki o dutse mane yana o ipopile o ipolokile yes form lenyalo leo a ntsenga ja di benefit mare tseo this impermanent because bohloko go rotsane ntate yona tla ba re yana go tlala o tletsala number 2 basadi bana ba sa batleng ba tswa manyalo they need to sit down ba check your pele o tswa lenyalo o phela le mofuta o fa motho o cheater jwang o cheater le mang dintho tse ke dintho tse tshwantse ba di tsebe because sometimes re lose manyalo re lose di partner ka batho ba tofana ebile ba affect your partner side chick your partner doesn't affect you but when we yentse issue ntena just because cheating yana we bone phone ha wa bona anything e tshintshang ka tlung o bone cheating fela phone ya ba so hlanya but if una sa bona phone nga bo sa tsebe ka now because you bone phone so tswa lenyalo ngwana so give up so these are the things that they tshwantse go thusa batho ka because qetelo di affectile batho ha re buatse hona le batho ba hlabile mankokwane ba le bang ba lonely hlabile le nkokwane mo hlabile le nkokwane bisele le letelle ku kwatile ku tinehetse bana nature itse o botsa re jalo etsa jwang because o qeta o ja papa ka nama no ha una hane kila o kena dikubong nature go blella hore wena o khotse that is why I have a reclaimed degree. Papa, but you miss a rough. Kurabona Kimatata post. So to say nature. Return to Sabbath. One, nugget to Sabbath. Bana basing. Bana le bontate bana ba o tla tshwara ke the husband material ke tlo ba thusa bana ba o banna ba bona ba cheatang ka di side chick tse leng di sa a wife material ha ke bika tsantsa di story tsane tse safarisang le bana ba ntate because ona le tse jwalo ha ke bika batho jwalo number 2 ba ksa tlo ba buela ke bana ba o tla thola hore ka nnete ba thuwa manyalo a batho ba ke nna ke buela ntho ntate modimo because lenyalo ke ntho ntate modimo lenyalo mo mabedi ke ntho ya ntate modimo whether monna o nyala banna ba ba ibile Bible ere haeba o batla ba moeta haeba o batla moya ba moeta pe e ka kgona be le mosadi ya le momara tla re hlalosa now how batla ba moeta pe re tla re hlalosa le hore Paulos o fitlile jwa mantsweng ano hore ba qeteletse a tshelo jwa now today runa ba root re criticize step jwale kai ka re modimo se hana kanti Bible Paulos o itse haeba o batla ba moeta pe jwale ntatane ya sa batlong ba moeta pe le yena a etse jwa ene ya gona go hlokomela le e ya ka boloka lenyalo la ile skela fe mme ya nang le ntate ya gona ya batla go tswa ka ra lenyalo a ntshwe fela ke cheating e sa affecting bophelo ba e sa affecting le bana ba re tshwantse re tlo di bua maphosa re tlo bua le ka bomme bana ba ntseng ba tsofala bana ba ileng di sa cheating mme ka o bere ga le di legend of the cheating re tlo bua ka bona legend because bohloko gore ha o le legend ya e le sa chiki bohloko gore o ntse o tsofala o lo ha ona ntho bohloko le mme o feta le bo batho bana ba rekisa o feta bo taxi rank go sena motareng ha ina taxi rank hell molo pelo tsa runa molo di tshwampe mosadi ya ka feta taxi rank go sena motareng ha ina na ai mameti o kopane le nna tlo hlapisa ka metsi a moka Doctor Rigetsemela tsembedi be ya re ke maphosa re kwa Terikobisa o re diranna o re tlabile mankoko di nature ya bua jo tabe kana che o re le matsela matelle jo ai ba bua nnete doctor
a bua nnete she a re nna ka mamele dinnete tsa bophelo o bua nnete ntate Dr. November o bua nnete nna wa ba ke keneng ka yone ke montshitse ka yone nna go bala bokwa ke mmotsa tswa ka abangwa o bua nnete nna ha ke batle next a ke sa tlhola ke pheta hape ke nyalwa haka ha ke batle next o bua nnete yo Dr. November hello nana hello Nana. Nna molwetse ya ona wa ka feta nana tla bana le bothata motho a suka ke se Ntate November ngiyadumelisa ntate jale kupabuza ntate wa ka ha ke na le ngwana le mosadi wa motho o tla thungo no kwa mang kwa ka kapa kwa mona wa hae se di thata ga mannetse se re tla di bona mo nakong e tla doctor moditso mo TFM ha batho go ithekela lenaneo le o kana tla mo stationeng wa kopana le kitso mokobe la bona le rulaganyang ga manetse o ka ithekela lenaneo le la go le kumpla thulaganya gompieno doctor ke ba bane dinomoro ba bolele fore ba kopana lona kae go di gala mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke di pita 073 202 9079 le mpitsa le etsa di anniversary le mpitsa le etsa manyalo le mpitsa kiteng all over live pre-marriage counseling ke etsa mamedi wa karatang hape mamedi wa karatang ka la bohlano mami mfonela nga ke ka la bohlano mamedi ke na di show bitswang the lekker free the money market in the mono teng ki baka se le ka di kamoreng straight mo mamedi ha ke le mono batho ba ba raka bana ba sa understand because no today but it's that because mono and it gets our Pastor November Facebook o Pastor November in Victoria but about a page in yaka Pastor November in Victoria 5 minutes because mono ki bua ka disability tsa ka di kamore ka only mo mamedi wa character intimacy ki bua ka yo so mo mamedi e following le yona ki kena ka 9 o'clock man tsimbua wena mamedi ke a tseba e entse batho ba be miserable ba be frustrated ba bambana no re ke le hlanya ba bambana no something is not right but if ka dula fatshe jela ka mo mamedi a tshela re moruti November ka mo mamedi tlo utlwa it's just that nna bothata bo etsa gore batho ba be frustrated gore ke bua di nnete seo batho ba sa batlo modudu mamedi wa karata ka sonta ke kena la face 6 ka la matexa face stream face 7 o bore fela ke a kerekeng ya Pastor November tenteng yetso batla go theola teng batho ba di taxi ka koloi o driver ka re Grootflei o fita Limomolo o fite mo Greek and then o fita mo Greek ba bitsa you safe o sheba ka left ka bona structure se so le setseleng ha ka re Grootflei ona le ditraka ka rajarta ona le jarte golo e kampetse ka devil foko ka odimo marulelo a teng a brown ka le hlakoreng ke tente re a kena every Sunday ka 10 o'clock bamedi modimo le hlono no fatse bye thank you so much Dr. Kibono Dria Foundation thank you so much doctor ke le bona batho ba tla mon ka la bobedi doctor I've seen it thank you ke le go moditso mo TFM te go easy modise thank you thank you so much guys so go easy modise Sapo papa man. Thank you guys. Thank you so much. Lekker vrijdag.